Abuja sama machi ya mama ha ya sama makwa baby je Ghana television eso eni audience first time nya on ya share dia ene ne be stress bo modern say obe subscribe obe follow obe comment na wa share dia ma ya na bibia atimi akoso kama the flight dwumadi eso eni enti audience bo modern na adwuma wo ye no so fa bra bedan eni ntimi emmom mu emfa nwura mu ye ntimi emmo hu de ro kase emfa mam sina bia bibia betimi akoso kama ma ye fa sida kase ma ya boafo be na bi no ntimi abo ya chido ma ya glitter and glow cosmetics sanso na general organ food sanitinated herbal center what you say sranku papa na didi na afia mu apomdin ho hia ko na kokopie mu tina telefo akache na ntimi hwehwe apomdin mu nyina na bibia ntimi CP ensita enfa emmam. I remain your humble pilot in the cockpit medium just so me de nana K jesi abrante na busuan obi ba se asori sika ho na die ye busa wo se asori kura ukokotu ya sempo ana seteku a wo se ma take na mpo da chin bia no uje asori a wo se yetimi refund usika nyina ede ma wana wo be se asem sebe abusia ase ne bobodi ero ansemu ma na ne ehusima wate ase afi ye ba ye bodi ero se ne hwan e na wo se uje asori a ye mfa de sika nyina emfa mani ewia sensem do so ye be sisi a me wo London baby a me wo ye Walthamstow wo hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham, wo Northampton, wo Southampton, Milton Keynes. Outside London baby wo contact me mami wusu ya na se Helena. Baby a wo bia so far as I wo betua wo postage. Ye be postu e di abrel. Se wo ye kokko, se wo ye tuntum, wo ye ho ne ho. Kala bia wo ye wo bi ho ye fita. Be enku bia wo pe bia wo benya bi. Ana obi wo ha wasra I had enkum no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl hey enkuno baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi wo na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a baby a wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me enu nyina so a baby a wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wia ne aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow abusuan ya sama akwa bana se ne din kan busa ye no ye busa se bi asori sika hwan na die na mpo asori bai na obewure mu a ukokọ mataku anase sempo a ebetimi aka cho se ye ma receipt da chia semunti wo be se ye boboba ye ma me ba ko wo eye United Kingdom se ne besi aka no UK abochirememu na wo de wone kase pa to ho no se asafo your friend with the Church of Pentecost UK and the whole Ghana the whole area se nyina no se mpanifo antena se chairman wo so se si a wantena se amfo de na nsi fom na wanhwe na yie ama meto yie pa dia eni na ba bia wo de the Church of Pentecost mpanifo be kwa akogina no wo muntimi nya no empo na wo mo edi ayi o ma no we ne ye boban ye ma bin je Ghana television ye say we always stand for the truth ye body ru ye ma mi aka che ne busa se ma mi wumfo ni ya utwa digu ho no mo no sisi a ye pemu ntremu se na bia da chen bia no ehu be hia se ye nso betu na mo bi di aboa wa ye hu se ne besi atoto na ye ma mi tremu a wo say Pentecost asafo na nkasa se bi wuremu a o ma yo mo se ye mo nipa nanso abre nyina no ne wo de o mu hia de wo se wo de ma ye ma mi tremu o se se bi nyankopon hia na adwuma
ni sika asem de beka se sipicita abini abini nyina no wokọ ataku simpo na wayi yade bonya me adwuma anya hwe yade bonya me adwuma na nansi aye ma me kire ma wo sese bio okonsọhwe mu kakra okọ amane hunu mu kakra na wo hwe bon kontina sese bia ka se benkum dware nifa na nifa nso dware benkum sa de ne na asore mpanifo yemra na afi emra mebo no wo hwe benkum hwe nifa hwe ha asore elder wa ama bishop wa ama sergeant wa ama mpanifo nyina obie ni hono a wo ba ni aid na no no so ke fine ne ho ato no wasa ba asore aba be Thanksgiving service asika pe wasika twetwere de pa wode akwa asafo ise wode de nyankopon ase na we na checha asore mpanifo baba kan ase an awura wusu ene wo ban ba ku mienu bia oda ne de wasafo ne mu no ya pese ye twenwoto sensen kakra ye twenwo firi asafo ne mu firi se bi wusu ne wo ban ba ku mienu bi ne emwa we na awura ise ahane he me ba asafo yi mu sika mapia de agum ene ye to we na metua ene ye we na metua yesi we na metua ni nyina mu no mekọ ahokyerem asafo pani bia ne ho no mobeka so ba beboa me enti se ne manka se mahu se masesa na mu hu de enti amamo ye ma mesesa ne se mo ka kyerem se mo yimi edi free the Church of Pentecost mu abenti mintimi nko ba bia biam dia ene na mo boa no me sika 25,000 euros onfa ma de ma me ante sa pa de ne ba bia me de bokọ akogina no ebusia na ohwe ani bre ne se ne ye ma me si kansem na obese it fertilize your eye yesi woni tuemu aye ni nya odi ayenko na so fa woni ene waso yenkonko tie bi emre sisia me pa mo cha mo nhye video we ma chairman ene apostles fo a ewo UK he nyina ma me mani abre pa chairman say obe pa me afi Church of Pentecost the whole world me ko ba bia me ntimi nko Church of Pentecost edikan maybe sa chairman say aso no ne nana ben no de ba ye makion ye ne nana ana ye ne den afa second aso no ya aso bia wo ma ye moa na me hu sika kodi aso no mti ansa na mafiri mo no esese me gimi sika nyina me de mo ba famila kwan so enti mo ntimi mpa me keke enya na mo de police fo abegina beautiful gate na no na mo de apame me mo hu member bia we crazy da wa hu we dia mesla memba ne mi kunu ne abusuafo mahwefo madofo nyina say me make this attempt no Church of Pentecost for leaders be hu say mapam nipa bebre frasa fum wo bla yesi ye twi akra no mo de mo pam mo wom na me proof a kira me say me muntimi mpa me ko me misika kodi asafo me ya accident da ho na asafo na hwe me nanso me ho to me no me de misika bebre ma mo giye enti enya ye kra no 25,000 pounds so mo timi refund ma me a mo see receipt aso na se ye boss for any mo ma receipt a mo be kire enti me de pam note am no aso no me mfiri mu mo mfa misika ma me yankwa no bokwa anya sa de a enya ye kra o obesi eni abakede oyiwa edipike enti eni Church of Pentecost mpanifo eni yenhwe na afi yemfa yie entu na wo hwe vima ye ma me de kasa 25,000 euros ebusuya enye sika ketwa ya wo man Ghana mu ya sisika ni ha abkontufo enso tiremu aye bre yenye sika na wotime enye sika we nyina de akwakob asemu ebusuya wo de ense bomoden se obesa subscribe e de amai my first dakase emfa ema ya boafo glitter and glow cosmetics sanso na general organ foods ni Kinaata Tribal Center what ya se bomoden se obedidi srenku papa ne kokopie mu o ma catches na bia o betimi aboawo e Kinaata Tribal Center for ma bibia timi akoso kama no pa ya wie mi da dakase na ma me producers on duty Edmond Opoku Chief for Kimberg and I remain your humble pilot in the cockpit. My name is Nana K. Jesse Abrantie. Have a wonderful good afternoon, good evening, good morning. Macrao. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know why I did. No one knows why she after said, you are turning your man. No, send a young crook. So, your stomach was up, said the young husband, so I become. Let them cry. And meaning said, if you are by forcing a I don't know. Test results natural say when you malaria on the mojo. Eh, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Kinaata Malake, eyema obi a wanya malaria fever. Na Kinaata tomac mixture, eyema obi a wanya heartburn, indigestion, ena ne yem eye ne ya. Kinaata tedroi, FDA ahwehwe magia tum se eye.